mo kintu future ka hamia sini ar chini bukuk sono ka mono sanai norok kisisa puini kumun dong kawai kajet ya dong kana sanai chini sompot nos dongo chini asset nos dongo mo chini nam thani request kai tebro fai sopai kha sini special guest chini TUKSD president Boromunang Ronjit Deborma tebo fai sopai kha chini ex TSF ni general secretary Boromunang Sunil Deborma tebo fai sopai kha TSF ni president general secretary tai bini joto team tebo hamai mariwo TSF ni kesan the former president hai TSF ni chief organizing secretary chief advisor Boromunang Bishu Kumar Deborma tebo hamai mariwo sini special guest Boromunang Dr. Bijoy Deborma tai Boromunang chini kesan general secretary Boromunang Somarandra Deborma tebo hamai maribo tini o freshers of high manja phaikya chini Boromunang montu koloi hai ke mukthang koloi no bote ke bia ani mamano bo ani saket an nok ni mamano bono pagle hamai yafaro tebo hamai maya faro joto college and town committee ni organizer ro tai baskango joto asokja sini TSN leaders ro tai bo hamai maru joto tini ketal freshers tai lang sokmong o kamdawo finai joto ani khajani takuk tai bu khuksong no tini dibor sarik jorani hamzamma tai chiba ya fale kisi sana kok sasina tan bagi male norobo kabang ma as speaker ni kok khanamang kisale sele kana na je furo ang college of first year pori furo 2001 2002 noro haikino asugui ma tam febro tamu fresa sin tubi phaiba kokmang khnari finance ngai dong angka tasino asuk tu shoto jina sangka mo fresa tu laikha o fresa sono khe bofro introduction nas nacha ansangmani bosodara noro kok sapike snana ni so gapro do maira o khui pai borok shele mani jota hedaba apro do maira o koi shele mani joro ba ki introduction na ba angka musumani tin jajuna kok sawe odo freshers rokno introduction na dikhi saman tamne bagai mala tini no program specially jara tini katal finai freshers rokno lam sokmani pangda monnor ni bagai important kuk tini no din jengno no bason khanana bagai tini no din important ya but tini ang tini kisa flashback o matran sinai tini se prai near about 19-20 years ni ko sumbu norokhaino first year foro katal college phayo kawa bele khatung khaza biang thanai biang phainai busimanya afro ani bakhani kong saseno angkai afro wahaino kisa TSU ka hetong age to komunata organization angar bu thambu first year tongfura ang zo to freshers thangi nayo bomo kaham sabo do phane roi koksa ang tamong namusung angkai sinamusung sinamusman daratei ang kabang freshers ko thangi naikya but last time sus khaikya je TSF is the one of the organization je organization dofani bagai je organization ani shakni bagai je organization chini future generation ni bagai kok sawo bin nasik monggalai kolo ang amri bagai TSF no last sus khai then after that TSF kesada bisa soi tongkha
Town Committee Freshers of only over 34 Humpano, near about 3 years. 3 bosor moto kasara freshers only ya. Sung Jeffro Freshers, Kaiser Kabui by Angapro Tau Muitomano, no just Muito Herikata, Dinifasia. Angapro Mr. Freshers Mono. 2002 ni Mr. Freshers Ang. Apro Angke Wang Sukmani ani Emin Life Gankai, Brigadier ne Wang Sukmani. Tam ni bagai Apro Brigadier BK Panwar Tongo, Tipara Jodi Asra Pili Brigadier. Binis Hamon Nuga Amble impression ka. Aga Musuka Brigadier Sinai. Pia Bang Malia, Musumata Tongo Heben Malia ta. But luckily I'm lucky Tinison and MLA income of God's and Kirpai by Chin Bobagan Kirpai. Tini Anonas Hanamakomosi. Zara Freshers Rock, not only Emin Life Kick Kadi, not only Imam, not only Tina, not Kick Kadi. Siri to the Imam Kick Dream Kick and Tinamatam Unai, almost the Tao to Kick Kadi and get or Asokudin Kick Kanadi, no Libotam. This is important. Boron and Libo, nang tamu wanso, nang amtin ulubongo. What you think you become, angahibu maso. What you think you become, nang tamu wanso, nang mohano. Sengke wanso masih kira angkama, taklani no perayaan sakta jago freshers attend kaji. Taklai, or egder mas ni bisimono 4 time freshers attend kaji. Guwahati TSN freshers attend kaji. Kumulongo TISN program attend kaji. Kumulongo no TSN freshers attend kaji. Tabuk 4 time or Agartala Rabindra Bhavan attend kaji. But maximum student of ni Imam Vision Borothan ke sudu government job. After graduation for and just kasi simple job mana musum ni. What type of job? Just apano tam gabona nokla pharai pano sob kani job kan paisa ni. Mane job mangkan paisa suai ko. As sengkai tam nokla pharan bagi himdesun MA BA graduation khai dong lasi. Angkan bagi sakon bagi sawan nini jodi nasik mong nini aim nini dream jodi tong ke kotor tong hangkai salsa nengar soginai jini imam ses organi job sapru situ tam gambono boja saat doni nan phana bakai suku mane 4 class mafan suku 4 class manan bagi sing MA pore nango na BA khane na maheda be normal qualification basa matric fail kan nang afur ka sakle nai man class 8 pass kan nai man. So why you think that only normal government job nang nai mano, but TCS cinta kari, IPS cinta kari, IF cinta kari, because ini ang sarman orang sarman karam khay bose. Ini Agartala purne ro Tripura Rajdhani Rajdhani ka Agartala. Tripura Rajdhani capital ka Agartala. Kami amsai ni phai sing Agartala pori phayo tam bagi pori phai laibo kaisa settle na ni bagai laibo kaisa sing ekta kisu achieve khane ni bagai bungau phasana cost khai ro har dau even me also ando salsa ani ma baba belai kori ando salsa ni iman ani dream ani swapno tina Agartala phayo pori phai ani mama sama subaya ang puri phai badan dream ani imam apro pan kom ya phia sakri maya pano ang salsa successful nai it's my dream till now I have dream je jago ang samong kayo I'll become success obani an dream tong age pan ang nono tini sana ka musuma kayo bas. Politician does not matter, but nini irada, nini wansok mong, neng karak makai ne. Obos ini, ketal freshers rock,
जों वांसुगी फाइनेन दरकार आं ताकासे नुखा तिनि जारा फ्रेसार्स दंनायरो ताइ जोंनि भलन्टियार्स आं कयनाय मनो आं जायगा जायगा ताकले फ्रेसार्स एटेन्ड खायमानि जागाव आं सरप्राइज नखा जोंनि young freshers रंगनके 400-500 attendance but introduction is only 50 to 20 why tamni bagus baksa phanya nai le yani shom yaar it is memorable day most in life ka memory tongai ang tahu moi tongan jafura ang first year pori poro stage saka basa oi ani I mean life ani para ani hobbies ani musumani samane ang tahu moi tongan ai tongo ang nono sanam no khamosi mo noli ঐতিহাসিক din memorable day tongrana nang nai all 34 freshers or phaikya beikan sama nai thanga masa musu kok samane hoito khanake ba khanaka khanaya ko dai baire ban ba thangjang na om tin hai din ko it's totally meaningless thousands expenditure khaye tine freshers khaye what is the meaning omon sawo jini student katal final organization kaham ke baron lamjak sogoi freshers ni meaning kisu tongo freshers khaimani kisu meaning tongo mongkha seung age jini okra ro jini okra ro freshers khaimani meaning tongo amani karon tongo reasons tongo mo reasons kha jefro tiprasa bai tiprasa ro sinilaya agli phaiban bage sinasa 1968 is mean in 2003 TSF assignment near about 55 years kaka near about 55 years 55 years khorosa borok kaijagoi borjagoi cherai khonai ami a cherai khonai siklam goi thango TSF ni umor ka siklam nai jora a jora wo TSF bai mane nung bai am sinilaya agor la porna phayo college of pori layo situation is different tini situation aya nung bai am malai tongphano nung bai am kok borok salai ra gya sinilaya apro omni bagin wangso khege singbai sing sina nanai ketal agli o phayo sabi man ya agotra sohor tuition porikhan kai notes maya baksa kori tongo pori umi maya tuition jeng bo notes share ma khare nai nang bai ang fellowship maunai jini okra kaham wangso goi tie sep khainai bororo tripura student federation open step kaham namani yagulo tini joto borok tini school college kebang professional college rogo tini freshers khanyani suru khaika but TSM ni freshers nge kom phaile yutabo age sing khaipro IGMC TIT tomo polytechnic college tomo MBB college women's college BBMC college sing nahani ekloge jaga khai doctor porner first year porner MBBS porner masing nahan NITO porina chini siklaro bore nasik mungta mo tamni bagi khai mo tamni bagi sing dorkar sing sudu education simin na layo ang engineer kha is to be proud ang doctor kha bele kaham phiaba doctor man ya golobo nini borona hamjang na rengya nini borona respect na rengya okara na sing respect na rengya I think so it is totally meaningless to educate amuni bagin tini sing educated unphano educated unphano tini amuni bagin sing dofa bai dofa no sing kaham salai mania sing hamia salai narok nukhna one lady she is a most educated person dormoni name se estin kotano certificate cancel khanya yeah this is a democracy country a secular country dormoni name o jaga esti kotanya
indigenous di prasa so mono angkina sana maka mose norok kindly please sini norok jeha jagpan tongdi jeha jagpan job khaidi jese khair pusukam thangdi but you don't think your nation and your generation don't forget your nation nunggu kaisa jatiyo dong phaible tini Manipur ro bahai kai IPS, IAS bermamba kebang, bro solayu, korosnya IPS enggak, tapi korosnya pakai IPS namiman, get try. Mizurok pakai kini lain sojak ba, sehingga hamzah lemani kerini bagai, angman kan pakai bakita mengitong don kia. Amne bagai tini norok, orang tongne, orang tongne ni bising ga angwan sogo. Jin tinang jini future norok ni belai bumika dorka nor ni jin belai ke nor sojutan nam kar norok saja officer nai norok saja politician nai norok saja high level bureaucracy thangi sogi nai norok apro kano all dofa mani all jin society no pogoi thang ke sangsakla abunu sawo TSF a national student organization kabang student organization tongo Sengsin practical level nuka, anggun norok haino, TSF kaimane no pray 20 bosor kaka hese, 20 years ya above TSF kai. Ang asa kayo ang Jeffro Town Committee Secretary lu pakai soto di Songhai. Jeffro TSF Town Committee pressures kaimane ya 3 years. After ang nizi secretary haino hai sing taset TSF no song sawi town committee sing freshers kai payo ani college to mo bono mana Sunil Deborma ani college tawo moi to mano am je sini patal kona jomatia theke shuru khai sini Samal Deborma sini Ajit Babu song tini sen haino hai dol mil lai phute sini okara wa mil wi connect ngai town committee sing dosra bono sun freshers khai 3 years gap mania bolo amne bagi amno koinai jara tini college committee town committee tongnai ro sing haini hai sini bakhana karak khai challenge na hoi joto jagan challenge tong hai se apura sing TSU me fight khai sing sini organization sing karak khai ti khai sini Nasik mono sing karak khai ti khai ang asa khai norone bisingo bu khorosna khorosa tongnai ong hai am bagi no tini TSF sing tini oja asga te ragai tongo ar TSF tasim osaka 1968 ismin tini sadra 19 chini mo 2023 55 years cross ngai there means kuno khaba janin kre gabang master no jang phainai thangnai jeng nugo chini bas ka mo jeng nugo ba thangsa anoro oron lukna chini okra ro boroni dedication borok kehin Dr. Bijay Shamtu cinta soman dohuntu anma mongtu songantu borok nijini chakna sacrifice khai phaja dedicate khai phaja chin thible ada prasanto son chin thible ada sukmai ni netrite borong nang sukmai de borma sengkai sau sengkai tam salai ba kisa kaino atai sali aro kisa kas dibini sengkai tam salai ai chin borok tai ni ni da ni sal kisa kaino ye chin borok tai ni tang ni yang na sha tan borong ni na chin khai oh jetai India hanai boro angwan sogo saksan sun pula wan so nage de ang to dong nong ya if I agree then everybody will agree chin do phago sukumoi de borma hai MLLM khaijak Mahatma Gandhi se kuno komya Mahatma Gandhi se komya tamne bagi saidaman MLLM khaimani ya bolobo tasingo saka tin anthani speaker se all society wo tomoi so phate rokha khaimania bo selai tei bolong thangai bini sakna sacrifice ke nika er pore botai sing sai dong sin borok nidar kaham kre Prasanto Deborma hai borok TSF khaimang kai dia bolsa dia life ma dedicate kai sacrifice ke tin tei thang zaka tar pore bo sai dong sin chindo bo neta kaham kre This is the just beginning. But just beginning. Sing generation amano sawa, mo just suruat norok amano kisawi matlam nai.
abai joto khagan takuk bukuk song tining katal freshers song na amon sanai kok to sai kulbai ya 55 years ni bahagiat bond omni sai pes nei ba hedwa abai asuk norok leng zakha norok enjoy khadi ini norok ni din but kaisa no moi to mano chin doctor chin da sugendu samahai subendu samani hai moi to mano norok parbo thangpurobo thani kokre je kun jaga enjoy khadi very agree but kaisa moi to nadi dofana tapok di as simjani request do ata kase request norok please chini sampod chini asset no chini bukuk song to tinyorong kabang no buang participant tabai actually berioni se kabang participant hele meeting misilo ko berion kabang joto jaga program ko berion kabang mo chini modi samahai women's empowerment mane saimali amo indari nang to phage ma to women's empowerment no samnugui to mo but hyper request to mo berion thani chini culture chin tradition mo kha chini bukuk song tin na jo chini sala ro khaita mo kabang ma lama thake drugs awoi tas thungoi boro bordan dabat bagan ro habe mobile nayo tas to hagen binses mo kintu future ka hamia chini ko ar chini bukuk song ka mon sanai norok kisisa buni kumun dokhabai kajak ya tong khana sanai chini sampot nostongo chini asset nostongo mo chini nom thani request khai ang bagay ang tebisi kok salia tum salia hamba jodono tiasa baik dokter di prasad